Assalamualaikum Ustaz. Nah, ya. Halo Indonesia. Oh, Indonesia. Lah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia berada di Taman. Oh. Sama. Indonesia belanja taman. Tak. Oh, beli. Dek Musa dah makan. Assalamualaikum Dek Musa. Baik budi nak ya. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sallallahu ala Nabi Muhammadin Sayyidil Basharin wa birusul Syafi'il Aman Baduri Zaman Nurul Kamari. Ya Tuhanku, minta rahmat hati Muhammad oleh kamu, Nabi yang akhir, yang tulung umat, yang bersyafaat di urut pagi, Nabi Muhammad lupa tidak si ulah-ulah cahaya kemari datang sebelum ke malam pedah dengan kecerdah rupa di Nabi. Sido selalu aku penghula pahala cinta terus ikut kali umat selalu terus cerita hajat duduk Allah luput selalu jadi akhirat dalam dunia Allah. melihat Gimana mulak dek? Allah.